wapom ete sen me do body asese odi eda soronko se adom me oba papa bi na natili PSC ame mama ye radio and TV presenter ene mama me nko na wawo me se magigi makunya se na madam ena ye se me se me mama so say difference bi ya eni mama so me twa sam ni go attention TV so e dey amam fefefe ene ensembe na eda aponso ame no sebi ye ba be won ntwetwede na obi afa ne dia ewom ye la sorry bi ma eye Naana Brown say waba bonten ababe de say eye Rev Obofour and they say no they say ne papa bi onti say Naana Brown versus Rev Obofour and Rev Owusu Bempah say Naana Brown say mo money to say ota pe nana Rev Owusu Bempah kakra e wate ase ntin say na ya na obi nya betwaje say ono so twa say wakoma no ho Naana Brown ba de say Rev Obofour say adentina okọ ekoye Rev Owusu Bempah bibi mumi enko na yenkotie de nti a ma ne ba abonten anje say Naana Brown ba be de say Rev Obofour mumi enkotie embra no ntin say eja Bempah she fake income say oh papa oh when it comes to fake income sha when say eja Bempah untumi count when it comes to obi angosre ni so when say eja Bempah untumi fa ne count papa ni blogger why ni blogger debut woni obi asa me blogger no debi esa suban bone wo kron no wa kron for sem esa ayi wudie ayede mojanom ewudie yede attack wudi ntino esa so bia kan se we fake obi anyu ni obi anim se wudie wa utirim wo bopa me yekunkum nipa wo bopa me de yechichi nipa gupum wo bopa wo ni obi nya asema na wo bopa wo kunkum ewudie nko de bia wo nsam beba yewudie nsam ene ye de tage wo mine blogger wo beton nobody will sell you so shut up wo bia anton what man say? Who na wo person ko bi nton. No bi aso nton. Papa ya ye kan ho asem titibremu Elijah titibremu your friend say Papa Samuel titibremu Moses musuno na ye promoting more musuno na ye cancel pan more eno de be shimu what you say? Debut. Adie yehu ajenkwa. Yehu ade pakobi. De wo nyame asra ne wono. Wono ene wo nyame yeye mu bia nyame honhom tete ye mu no. Yehu se we ene wo se ye bone hu dewuro. No mo tiwa no mo ka tese mo se jai kasa ye ja papa ni dimpo wo mo pese mo papa on popular nti and a vloggers no awunya ni dimpo ye mata titibremu mata ho wo ba na Yesu hia na Australia nsuo na wo ye samani bi me Naana Brown me ye mata ye Mary Magdalene tese ye ni nyina bi ye bo Yesu hu dewura wo se han ye kana no ntum aji owu Jezebel for I shape na adwum ye hu ye ton and adien and debi ye ntumi me bobo we hu dewuro no what's it green shower green like seriously was so for Bempah shake fake income say started that bang debut papa the whole world do e we are seeing nyame nam na basa so any power ewufu asori ayarefu enya ayaresa eye physical nya dia ye create you so be meka what am I say eye physical. This man doesn't have a TV station. He doesn't go to radio. He doesn't preach on TV. He doesn't do anything. He doesn't come out say meton kun, meton wayo, meton moja, meton shire, meton whatever, meton sherewa, meton way. But nipa edinechi edom. Wo metron kaso bra. Uba
ba mechawade ebi mu omo ayi nyina ne se bra ne ye nchawade cause one kaso wo bechawade a asori no wonko mo message 31st mo message ne sen mo message pa mo medina nka se 31st me be Kenya mi asem e ma mo nya ogie na mo rese nipa besi mu a mo nka se 31st me be Kenya mi asem e ma wanya ogie e ma wanya heaven kwan e ma nkonu ebubu me be Kenya mi asem e ma wanya nkwaje se Yesu be na wanya baby agina resa no mabakra besi mu a ni penhum se mo ya asofo debio ni penhum se mo ya asofo into mo di machi because ade bi o mo benya free mo ho enu ntina mo begina wa me be chanuane eda no me chantoma eda me che mobile phone eda no me che sika eda no me yese ni pesi aso bi no kofi o na ni petu edi machi eda Bempah nke bi da na this 31st way everybody me say last year me madam for diamond appear me ne no ni me kunu Santiago yes see that Bempah 31st me call the 31st that was my friend I'm say rade papa me jini di me nim say wona wodi ne ye adwuma 31st way amele me na sia ma me hu senchene mami my brother son what are you seeing me miankasa what am I seeing Diamond said this year we too kind dada but this year we too kind sin every year any na first class is soon 2 weeks any me madam for me hu no kra church no metena na me too kind yo na me wo frɛ me hu sa wo frɛ me ni ha contract ne ba na eba say adum bia ye de ho cause as 31st nti me san emama kwa aba de ba attention TV so se mo amukotie ye eye Naana Brown ba be dresse eye Rev Obofour say adentina he wo sorry anopa na watwe na no sebi ko atwa den yo e wo eye Rev Owusu Bempah so de na akakotena na sorry dem mu na wo twabo papai aden Rev Obofour chese wani nsu ade ya nchese nya wasifie o Naana Brown se me kan chese wani nsu ade ya sebi nya wasifie ade na wo de papa panyi sa kotena waso wi dem na wadese ne sa ade oni respect na wani nsu ade wa umu ade Naana Brown se me kan chese umu ade sebi ade panyi no fie na wo de sa papa yi eye Rev Owusu Bempah so fu panyi se ekotena waso wi de na wo yije no edi ne ho few ewo waso wi dem ekire nkwala na me pa chaw Naana Brown se bu hu na bu ade panyi ne hwe kura no owode e be sebi o aba twe sawati ase enti bu hu na ja se ne wo kasa sebi anyhow by heart share ye Rev Owusu Bempah show hu si ye Rev Obofour Naana Brown se me kasa anya de be and so respect is very important our your daily life you living obu obia and obi so be de be ebebu mama PSC na natile na me beji me konya kese wo attention TV so na me be say ensem no ye de be egu ho na me twagu ye se ne se eja ato ase me kofu ne papa na hye sa na me be hye ensem na egu wo attention TV e me na be jam se ku ha e de emaye oh my God that's ne esambe share attention TV subscribe channel ne mam na mo share na mo like na mo fa mo comment no and I don't know things I wouldn't do dia menye no enkoye na emfa bibi nye de be emam so that's ne be share attention TV